Patalo kwa foi le mai bonga le tatu no ne fu tatu fe lo ile ne ya so le nga tu tono le ne ba ya so alo mai ya le tu tua ma le onanga le Samoa Entertainment tala me tu pui Samoa e mo mo tu tatu tala ua fa le au nga le fam sino nga mo ria ngai fa sanga ya to le fo sa hi an to le fo pa bele fa le to ya il nga noa inu u o sui hi o le pokalame o fa ingo ina le mo to vi inga ina ua le mawhai e le tua leo leo ona tui nā tu mau e lango aile nā tau po mōlianga e pe ona whauru atu e luma o le whamasnonga. E mafua mai le mawhai ona tō ai tau nu pe malanga mai Samoa le sui al pokalame o le tauta ia e le whetalenga ia asianta pi o Vauliko o i le na whawae e le whai unga le whamasnonga le fionga Rosella ala le toa pale i e whaalea o ngā mōlianga e whaasanga i sui ana mautawi inga e mafua mai. Ona e o mawhai ana whaamalia ina whaamasnonga i mau e te tau na tu inatu e le tua leo leo ai mai se e te tau na i Samoa le sunga por vitalenga ia asiata e tau na manga o le nei mta upu. I se whatatanoanga ma sui ana mautawi inga ma le tivitasi o leana ia ta uai. Me se ina taua benar saya kembali tak mau tak cukup tahu sebenarnya apa itu yang masalah yang menyebabkan ya jadi dapat dia ini final factory untuk sekian lama di atas itu poinnya lebih ini dan yang anak yang kan ini ya sisi sampai yang udah cuma foyer itu Leo sama yang cerita si foyer so fasa kan foyer major New Zealand yang tu si foyer mana yang foyer awal mai yang tu yang foyer abis foyer yang asal pasal pasal banyak mai yang ya tu foyer itu kita baca cuma fasa semua ni pada bagian fasa itu Day atau kuliah baru day ramai dah tak jalan kita cuma nak sambil ada nufu ini sama dia yang masih makan ada dua yang pada waktu yang bersih kan karena dapat dia nama dia ini mungkin Thailand dan besok kalau day video bukan berbeda untuk suya tengah atau yang lain lain berbeda tengah uma faia de lata uma faia de vídeo itu sahaja dua kita dalam faia faia sedikit pakai nama dalam kita kami dia faia baik yang main dia di dalam terjemah faia nama kita cukup kalau mama ini menurut tunangan nama dia nanti ada nama dia usaha faia sufana atau bulu tunangan di pakai nama ini semua faia desa faia ini atau yang ngafin moe atau ngafin wade final sumai jadi apa yang official main sudah takwa yang bukan bahwa ia sudah itu itu yang main dia sangat ide memang kita tahu yang jangan ada desa sama ngambil itu ala bayar jauh lah bayar yang ngafin sudah matilano bayar itu tahu saya tahu yang ngamis dia apa yang berfungsi namanya dokter tulis memang dia orang itu dokter tidak itu sistem fakta labai dah o fionga ini sama cai stala ya o te tonu ne famoe mo esa o malava me ang tsautala ye u ya wa e se fa mau ngana mai ko le mafu anga ne wa le ye se fa masinongo ne ya so matu solo ia o mai ne na tsautala ye u la wa fionga mamatu ya ona o sa o man fa maon ya ai molia tu fa saite lava ba anga uman mo te Samoa di ingo le tua ta fa fio ne ke lope au na le tua fa tua ta mama tina ma tua wo mai masani mo Samoa di ingo le tua fa taito anga nei Inisio tatu tala o se facility le u fa sanga nei ma le tamama tua e sofa ya silao a san honos fuma le tolu tau sanga le fio anga le ba uta pe fa mate ma fa yona toi fa le leia uma le matanga luenga leo leo
vaenga uma le mauta lena whaaleanga ina i se lato o sa whainga. O whailoa si lao i lunga le tātou pokalame. O le fiafela se wharaile le whaiunga le vaiason se mwai atu nei, na whata ia o ia ina ua toa i tau nuu. Ta vale wha le matanga duenga leo leo, ma anga i sao se tasio maota, po se tasio whalo le uso o lona tō lua, leo lo wha mautu i atu nuu mau i tutono ni usila, ma wha tama ia le tūlanga le whaitutoa, ma anga i tutono, ma wha tino le lato ngā duenga sa ilinga, mō whala au wha saina. Whailoa si lao e le i taunu atu ia te ia i le temi a mata, o lea ngā duenga wha tino le mata ngā duenga, se pepa e wha mao ni aia o se wha tangnanga, e ma whaiona sa i lia le whale le e tu sai mga duenga le mata ngā duenga. Ina pomori mawina i tutonu o le whale le pia na wha tino ina e ngā duenga le mata ngā duenga o leo leo, le matua i wha leanga ina uma, e le ngata o whaitutoa, o le whaitutoa tele i luma le pito i luma le whale o whaitutoa o potu, a toi ma vaenga te itasi i tono le whale, lea na whaatama ia ma whaaleanga ina, i le whaatinonga le ngā duenga le matanga duenga. O le mai au na whaatino le ngā duenga i pia na ta ua silao, na piso ta i matala noa toi se taso ta itai, lea na ta itai atu ia ngā duenga whaatino le matanga duenga. Pe iai se isi e wha mautu le whale, na ia whailoa, o ila ue o na ina le whale, o loo wha mautu ia tunu mamau, ai o le whale o loo loka, e au noa ma seisi e wha mautu wai. O whale angai nei tono le whale a toi ma whaitotoa. O le fesili lo fesili ngi ai e le po le sunga ia silao. Pe wha mata e toi wha atinu se ngā ruenga whale leia le mata ngā ruenga. Pe to tongi fo i le mata ngā ruenga. Ba e ngai pe ona wha atama ia i le lato ngā ruenga wha atinu. Wha i loe silao, le mai ai o le wha atinu ngai pe ona os wha ia i le maota lea. E le iai se tūlanga o whala au pasaina na mau e le whale. Lea na ngā iai i e ngā ruenga whaatutu i e ngā ruenga ale mata ngā ruenga o leo leo. Inisi o tātou tala, e iwa se lau limas fulu wafe, tā la Samoa, le au whai se se leni wa peso soni mai ai, i ale lakapi, ale malo wharani, mō sui o atunu o le Pasifika e au fia ai Samoa tonga mawhiti. O le neviso soni, o le sanga tapu e lea masi tia mawalunga o le tūlanga le whale leio niso vaenga e mo mia e le piso soni, mo le whale leio le tūlanga le ta'alonga le lakapi. Ai maise o le sanga wha malo sia lea ma le lava tapena ina o leuna ia lea, o le au wai o tamaitai i le ta'alonga o le lakapi. O maia se tasi o unanga, se tasi o onga sa whai malanga tuai, sui te tasi mai kalapua lakapia tunu unei e au fiai Samoa, tonga mawhiti, lesa awai e fo isuia lakapi Samoa. E lua te usanga ua sainia i lea manilianga, e tu sai ma le seleni e pei ona peso soni mai ai, ma wha matu mai mo le latina ina o le lakapi tutono le atu noo. Mai le malo, o leo o tau a ao, ia tusi wha maonia o le fionga ia po le mpasa le malo o Amerika, leo lo wha mautu tutono Wellington e New Zealand, i le ao le malo Samoa le fionga tui ma le li whano so la viva le toa lena ia tau o ina mai atalia ina nei tusi wha amania. A o iai ia lea whaido inga, o lea wapena foi o na whaido iatu i taita i o lea tunuu, Minister e mese foi le taita i o lea tunuu. Sa wili linga le ne le tala. To serve the United States as our representative to Samoa. Thank you for the warm welcome you've extended to me. From the moment I have arrived, I have been greeted with kindness, generosity, and a genuine hospitality by the Samoan people. I am honored to serve at this time when ties between our two countries are extremely strong, connected by a common history and linked by the Pacific Ocean. Our countries share core values and a commitment to democracy, fair economic opportunity, and a free and open global community. Official diplomatic relations between our countries, between our nations, date back to 1971. However, our friendship goes back much further, to the 1830s, when U.S. traders and Christian missionaries arrived in Samoa, and to 1856, when the United States appointed its first consul to Apia. This long-standing friendship is based on trust, mutual interests, strengthened by people-to-people ties between our two countries. The United States is both Samoa's closest geographic neighbor and home to one of the largest Samoan diasporas populations in the world.
Excellency, Mr. Gerald Novelli, it gives me pleasure to welcome you to Samoa and to receive your letter of credence crediting you as the ambassador of the United States of America to the independent state of Samoa. Thank you for presenting the letter of recall of your predecessor. Please kindly convey my best wishes for the good health, peace and prosperity of His Excellency, President Donald Trump, the government and the people of the United States of America. Excellency, this year marks 55 years of diplomatic relations between Samoa and the United States, partnership that has continued to prosper over the recent years through mutual respect, historical connections, and meaningful cooperation in certain areas of development for the benefit of our two countries and people. I also convey warm congratulations on the recently celebrated 250th anniversary of independence of the United States of America. This is a significant milestone in your country's journey and a celebration of core values of life, liberty, and pursuit of happiness, which are also the fundamental building standards of our bilateral relations. Male tātou tala muli e tasi le vai aso se a onga sa whatau teia molo ia uma o lo o ngā rurue mo le malo le sa tau la muam whama ite e le ofisa le lo ia sili. I se pepo whamatalanga na ta uai e le tamaitai o maunga Precious Stang o le a o onga ma lea tā penapenanga o le sanga si tia ma walunga lea ma le tomai mo le whaatinonga le tute whalo ia me se labwa le whaatinonga le au nanga e peo na ngā rurue ai mo le malo. Sa maua le awa noi peo na moli mawinai ia le masi i mai o nisi o lo ia si nia mai New Zealand o le sa awai le whaatutaia a me se le whaasoa ina leo tomai ma ngā waa i le ofisa o lo ia mo le whaupenga ina o lo ia I Samoa nei. Le whionga le teitai a le malo, le sunga laule le mali tole o te pola tei vao, fosi simi, o le ana sauno, le sauno ngā utu e te talai, le nei au o ngā tāua. Tātou whiloa I leo so tai au, whaasoi fuaia.